DB Cooper ruk ro thap chanchin kum sang khazakua somsari pakhat November ni somni pali chomhalam ania khotlang ram lama chuan Thanksgiving cholhi mitin tan chungkua hlim taka hunman hunatan an mangdeu berthina hemini hian Oregon State chunga Portland International Airport a chuan tuma in an ngai sak em lo zalen tak meya te hoi kwal vel papakhat hi awma chupa chu eng hel nei mel lo takin su dum a in bela korvar thiang hlim tak a ha tai dum orin thlona ticket counter lampanin akal mek ani akut lelama chuan briefcase lian vak lo apanga thira kalna nei akhaya ticket counter abathen chuan aming an lo zota aming chu Dan Cooper tin ain register tirta ani US dollar somnin Washington State chunga Seattle pantur Northwest Orient Airline flight 305 ticket akatta tina ani chu ahun lai hian airport security hi tunlai ang hian an la khau em lawa metal detector po an la mang lo awangin passenger te briefcase chung le taksa endik na thlengin an la strict lo hle ani hepa suduma in thuam briefcase khaya airfield kal mek hi kumsomli borvel ni in alanga melpa ngai takle sathalam deu taksa in thunun takti hriat taka pian input moi tok zai mai ania ti chuan chupa chuan Boeing 727 tho theina chung chu alut ta zan mai le passenger dang somthum paruk tanen a seat 18C a chuan ngoi rengin a thulut ve ta tu maril ru chuan thilmak le rat phlak taklo thleng turin a muak me kani ti ngai thu a thleng phak an om ho lo thlona engine chu an han tinung tanta a Portland khopui chuasanin van sang lama a thlok ta vut mai le passenger te chuan ni dang ang bokin an thut na thewa ha dam theiang berin an thu on diai hloma reilo te a hian enge lo thleng don an hre hau si lo thlona thlo chu atanga reivak lo van chung sang taka passenger te muang taka an thlo mek lai chuan Cooper chuan a thut na hnaya flight attendant kumsom ni pathum mi Florence Schaffner chu akauta a eitur tuinhai tak bourbon whiskey le tui alo cha ngala flight attendants in tur aron lak nu minute tlem te ya Cooper chuan Schaffneri athil eina ron khoma alo kun hnai lai tak chuan akuta lekha hlom te takte alo me belta ani Schaffneri hian alo thriam vak lo ni danga passenger train khaten an phone number an lo pek thin emo deal na emo ang deuh ni tura Coopera lekha them pek hi angai ani ni danga po mi chrang in an number an lo pek po to thin awangin lekha chu chiarmi alawin aip te chunga no lu mai a han tunga ma se Coopera chuan ban zoi sap fia ke kok hian aron khilta miss lekha kha en la athang bum ka nei ania aron ti ta sur mai Schaffneri chu aphuzuka Cooper mail aena Cooper mail a chuan boina emo hlauna emo hanchi ai e na engma alang lo a mail po chu adai vot rei mai ani an chuan na chunga chuan tlangnel em mai mail hi apurowa flight attendant chuan lekha chu hlau thong deuh tak chung chuan an hongta a lekha chuan kutzia khorop ro tak mai hian ka briefcase chunga hian bum a oma englai poin ka ti puak ngal mai theireng ani kabula hian lo thuro ti thu hi alo in zia ka lo thei lo na awang chuan Schaffneri chu Cooper bula chuan abathu hnai tange nge a ti chuan Cooper chuan a briefcase kil na chu zoite in a om hlia debin an hongkau deka Schaffneri chu atirila khur zoi chung chuan briefcase chung a wer rong chi rang le cylinder le circuit injom nok nui mai chu awa muta
he thil hi fiam thu mai mai chu ani lo ti chu a chiang ta hle mai ku para chuan a thil phut demand te a soi tang hal mia chung a thil demand te chu pakhat na US dollar nuai ni poisa fai marker big omlo poisa bank note chu serial number in dot low ani turania dollar note chu dollar somni note clear dollar nuai ni ani turani panhi na parachute pali main parachute panhi le reserve parachute panhi pathum na Seattle airport a tho theina atum vele a man ngal turin tho na tui thun tu alo omlok tur ani bok chung til pathum te chu ku parachuan adiman ane athil phut te atarlan zo rualin saf nari chu cockpit a atir lut ngala pilot Harold Anderson le co-pilot te hena thil thendan le athil phut te chu a thlen tir tangal ane flight attendant dang tina maklo chu ku parama aron thu phei ve a maklo i soidanin ku para chu mizaidam tak chaltlai taka tong ngai lo mi le zaidam mel em ania thin ur mel apumi alawani ati whiskey le eitur alam na bil po tip nen fel takin apet thapa lungbuang takin cigarette apo plat bok ati ne cockpit atrang chuan FBI le local authorities te chu biak pop ania Northwest Orient Airlines president Donald Nairop chuan bom ati pualo na turin athil phut ang dollar nuai ni chu pek tlak mia turin thuron alo pe a FBI te chuan sedel khopui chunga beng rang chuan dollar note somni te chu lakhomin rang takin dollar nuai ni chu an khom ngal chu ka dollar note te hi an chui zui theina serial number Federal Reserve Bank of San Francisco munami zong chu photocopy an siam veka avai hian poisa dollar somni note clear chu sing khat ania avaya ari zong hi pound somni pakhat kezi kuale point nga lai atlingani hetianga ku para demand te an ngai tu boi chung hian flight 305 chu Seattle khochung zona voi khat te ma tummi lovin alo kwal tluk mai ni ku para chuan passenger te chu an chi ai lo nan technical problem claim kan neya tum mai lovin kan kwal ri lok ani tin pilot te chu chuan lam asiam tira ku para ngai tu na ping tak le arwa man na pel tak hi FBI official te point mak anti hle ani tho theina atum mel chuan zandar nga le minute somni panga ani to a Seattle Tacoma International Airport ko chuan ambulance police car le FBI sniper te anin ready thup mai ku para chuan tukber dar thalang zong a khar tir veka refueling thlona tui an thun chung zong chuan pon lammi tuma an ron hnai aphal mi lawani rem ruat na ange chuan bom anei tlata bangin tuman an hnai chil thei tami alawani Seattle Tacoma Airport tumhuna chuan boruak apik hle mai thlo theina chu thim zinga ain hung ruwa a chunga cabin light te anti thim vek bok thlona chung lama tang chuan ku para chuan in chirna nei mi lawin ho tu te chu aron vau renga FBI le thlo theina ho tu te chuan arukin ruam manna an nei zui thung ku parphut parachut pali le poisa chu pek ngal vek tur chuan refuel truck po ain ready thap turani ti chu an thu pek ani FBI te ruam han ruk chu parachut chunga homing beacon tracking device GPS te tak te da antuma mase tho theina chunga mi te bom hanga awreng awangin hunan nei tlem ema tracker bu man loin parachute te chu an petange nge ani parachute pali kher aphut chan chu enge niang tin an ngai tu wanga ku paran in pen nan hostage ruai tela
thlo theina atanga midang nen zuan thlak pui atum nia an hriat awangin parachut an pek te po chu rin omle thaver bor an pek angai le ta zel ani ti chuan zandar nga le minute somni palia poisa le parachut te chu thlo theina lu pui anita a kupar poin athutiam zomin passenger somthum paruk te chu thlo theina atangin him takin akal tir ta hloma Schedule airport a chuan in rem siam na an lo siam to awangin FBI jen pakhat chuan canvas bag chunga dollar nuai ni le parachute pali te chu kailona chuan trolley mangin anon nor chhota a ku parachuan parachute tele poisa endrim nuwa passenger somthum paruk le flight attendant safner ite chu zalen na apengala achuata ani tina maklo le cockpit crew pathum pilot co-pilot le flight engineer te chau chu thlo theina chuan a hreng zuita ani hemin hu hian ku parachuan a five plan apuang ta a pakhatna chuan destination panlam tur an panlam tur chu Reno Nevada Mexico border pan tur ania panhina chuan an thlo theina speed Boeing speed chu not 10 atanga za somnga vel a thlo tur ani dona tin attitude fit sing khat chunglama an thlok ngei tur ania tin atha wing flat chu 15 degree level a om tur ania tin adang le chu cabin pressure unpressurized ani tur ani chu ba ka chuan athil phu jinga lian ber chu upstairs thlo theina hnung lam kai lon chu lok lawa hon theya da tur ti ani Boeing 727 hi aircraft plane te jinga anung lam mong atanga kailon hon thei ania pilot te chuan kailon nen thlo chua chu a hlom tima se ku para chuan chanlet na omlovin siam rem ro ati mi mai ne zanda sari le minute somlia flight 305 chu seattle tangin a thlok chuak le ta zan athim chaem ema ruala chu nasa takin asur buan boka Boeing 727 nunga hian US Air Force F-106 jet fighter pani te chuan aruk thei ang berin ku para chet dan bi thak tumin anzui ru ta ngal ane Seattle atanga tho theina a tho chuale nu chuan Boeing 727 nunglam cabin chunga chuan ku para le flight attendant tina maklo ite chau an om to a boruat bok tak le ruwa su tluk kara chuan ku para chet dan tin mai chu makloi chuan athlir renga ku para chuan a parachute pani te chu aron phela a hrui chau chu la chuakin a poisa bek te chu ataksa thlun be nan amang ta ane zandariat aritrep to tia chuan ku para chuan makloi chu kokpita lutu le cockpit kong khar chu chung lama tanga kaltlat turin thu apeta a makloi chuan cockpita alu ma voi khat an le hoi le chuan ku para chu thlo theina hnung lam kailon upstairs honna liver koi me thei bula chuan alo ding uai to ani cockpit chung alu rualin kongka ankal ngal pata minute tlep te nuwa cockpit bota light pakhat chu aron de ta zar mai le he eng hi upstairs unlock thlona meilam kongkhar kailon chu hona ne yeti ta lang tu ani dariat le min som thum vela chuan pilot te chuan thlo theina mong lam chu mak takin aron air tail motion kwal de zok ti an hria he thil thleng hi wana thlolaya thlona rina atlak niam thut awanga thleng thin ani boruak votak Fahrenheit 0 nuailam -70 degree Fahrenheit a vot chum cha tak le ruwa sur buan kara fit sing khata sang tangin dan ku parachute pakhat chau mangin pound somni pakhatarit poisa fai nen van thim hnuaya chuan azuang thata ani
anunga ronzui rutu US Air Force F-106 jet tele T-33 trainer jet pilot te chuan van thim cha le ruasur wangin engma an muthei tlatlo ku parafin le rem hriat na wang liau liau ani e mi tu ma in an ngai thua thlen phak ngai lo mangin boruaka abo ta mi mai ani dar som le minute som panga vela flight 3052 Reno Nevada fel takin atumta a thlo theina atum rualin SWAT team le FBI agent zatam tak te chuan thlo theina chu an hual ngal mupa ma se nunglam kai lon alo in khai thanuang to a chung an han lu chuan ku para alo om to reng lo mak an van ti em khovel thil thleng mak ber pol chu an tong ta ani athutna sheet 18C bula chuan mejial bung pariat atai dum a or thin le clipon tai bar anut chia makloi le pilot te chu an hlau thong em thunga achan chu puak thei thil hlom tak kha apai pon ti an hrengreng sia ma se ku par chuan thlo theina chunga engma bom anut chia mi lo thung ani chumizan na tangala la chuan FBI history a nuchuina lian per pol northwest hijacking ti chu ain tran tangala Washington State Columbia River chevel Ariel le Mount St. Helens tang tung zong te chu army helicopter le thlo theina mangin chui chua vek ani ruasur char le thlasik khowat khang awangin chui a harsa ema FBI te chuan hetiang borok pot nuaya parachute manga azuang thla hi adam chuak lo tupang tin ngai dan an siam ngal hial ani hetiang til a thlen nu kum ko chung zet chu chui zui ma se niak engma mu ani lo ma se kum sangkha zakua somriat February thla khan no pang kum riat mi Brian Ikram chuan achung tenena Columbia River kam Taina bar anti hmuna an picnic line triau chunga thil in phun enge motak amua an han la chuak ta a an han honga an en chian chuan thil mu chu lian tak an nei ta chuan US dollar sanga zariat tatam dollar som ni no clear mai tuina chia job vek le atlang tam tak kang alo om chu an hu chuaka FBI te an lo thlen chuan a serial number te an check ngala he poisa hi sangha zakua somsari pakhat kuma DB ku paranena poisa not an pek serial number an chin chia ngei kha alo ni tatlat mai le he thel mu chua hi an zo na thar tam tak aron siang zui ta a engtin nge poisa hi Columbia River kama athlen ku para hi azuan thak na hmuna khan adam khuchuak lawa athi awangin lui luangin aron len thlata emniang nge apoi sabek pakhat athau zok science sil taka anjir chua danin he poisa hi azuan thak kum sangkha zakwa somsari pakhat laya phum nilawin kum enge mozat nu sangkha zakwa somsari pariat vela zok phum emo triau hnuaya namlu ani ti an mu chuak le ta zel ani kum somli panga chuang nu thui ani chung hian FBI te chuan mi sangkha chuang lain suspect an thuya heng zinga rin hlel mi langsar zual te chu Richard McCoy Jr. hian United Airlines flight 8552 Boeing 727 mangbokin a hijack vele a ku parati dan kher entonin dollar nuai nga ku pararuk ay tamle parachut pali aphuta ku parati ang chain Boeing 727 nunglam kailon upstairs atang bok chuan uta chung boruaka parachut mangin azuang thavele ani anrin hel dang le chu Dwayne Weber sangkha zakua songkua panga athi dona anupui nena kaming dik tak chu dan ku parani tia in puang tu ani anrin hel dang le chu Sheridan Peterson
Boeing an thok thin le parachute jumping thiam em Cooper mel le physical nena in ang em ani mase heng suspect zinga hian DNA evidence match tak emo fingerprint in fit fel fai thlap an hau lo ani kumsang ni som paru zulai ni som panhi khan FBI chuan thu chu an siama Norjak kesi chui chun zom ani to lawang tin ang khar zui ta ani FBI history unsolved commercial aviation hijacking khar la chun alo ni tareng mai Dan Cooper hi hezan thim hnuaya hian tlang chak boruak bot taka chuan lulumin khovela mi tu ma hmu lawin aral ta nge nia mi fing tak tlok mang hian apoi saruk tenen khovela aming thupin nuam chenin anunam hang chun zom ta jok enge bedan le comment lama te lo sei vela DB Cooper thon thu hi ataka thil thleng ania khovel thil chui chuana thuruk in thupril berjinga pakhat ani hlen ta ani khongain ka channel lo ngai thatu te min subscribe lo tan min lo subscribe ve turin ka som chewa like te min lo pe ve thep don ya